Kublai P Baro Ashakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kibakongsan mentaka sengi kilong, penlong drug awareness program ke VPP Hamot Pran. Halor ke jingkershan tulop ya ki ADC dan ya kendu ke HSPDP ya UCM. Play uba apol ya ke yo detiar ki breu baduna borman. Kurup ki hati ya ke Captain Williamson Samla State University Tura. Bat mentang ini apa sih ki Khubor ki bakambanya. Hak arpuhnya tarik Nailar ke VPP State Youth Wing kala penlong ya ke Lempung Drug Awareness Hamot Pran hak jingdan lang uba Bright Starwell Marbanyang MLA Maulai kinong yalam joka State Youth Wing bat kat tu kat ni ngut ki MDC. Udrok udai uwe unong penjot ya kari bat kajat benriu. Bun ki Samla kila ngop ha udrok bat kila du no yala ka jingkot jingkia. Nak jingken rei kinong di drok kalet kawan hakisnong kitau kam tam haki jakasor kam longshu kabasuk basan bat kabasngan kam tam miki kentei kena bat yaki pat ba kumju. U Presiden joka State Youth Wing uba marbut khar ulaya thu. Kinoyalam kaseng Voice of the People Party VPP kan yai ya chakmat ban let khenra yaki nong de bat nong di drok. Syaki kendong kan syarat jong kane kanong ba, bat haki wei de kisnong. Ula kenturu ya ka bor sorkar ban bo ki counseling haman laki distrik rengkat bat ki doktor ki bat tibet ban sumar ya ki tu ki balangat haki tersim jong uni ujindi. Pan pau jing sungu ka bakrau ya blay nong bu nong tau. Kam tame ba ulai lam tingi kum ka party. Bangin don bantah ha kane kalumpung hang ne muat pran. Namata kane ka issue ka ba very sensitive ka bangila ban ong ka bakta palat ya ka rib ka jabru ka jongi ngai kublei ya ka VPP State Youth Wing ka bala pelong ya ka kum kane ka program ha kane ka por ha kane ka nong ba jong ka jala jongi ngai kublei ya president ba marbut ai kublei ya secretary ba Nathaniel ai kublei ya ba Bright MLA jong ka maulai ya kong filita bre president kumjuru ki parlok MDC baro bade ba grosparu kumju bade pi baro khamtam ki balawan shukane ka program namar lada mapi pim don yanu kingin keren te nak ta kadang ai kublei pi baro ki balawan ha gane ka por bat kay ka bang ako ban keren kane ka por ka long ba udrox umdei tang ka jingmai ka jai benriu handre udrox udei undang shun ba krautam ya jong ka jai benriu jongi udrox udei nong shun ba krautam ban ye ke baro namar ba habau yo benrung ha ki ying kisem ki jongi kani nga krani pi ka ba kum ki experience ki bang alamat ki bang ala yo alang ba ki JLT ki jonga kum nong 3 months ngo ba bang yon pelong yusipun kita namar ba pi long kita ki lawai jong ka riba ka jai beriu lada ki kun samla ki jongi kan thai bat chinrang ki ngom how drugs Syai kan boy ke jai beriu ke jongi mano ban ba kli ya kani ke jola ke jongi mano ban ba kli ya kani ke riba ke jai beriu ke jongi lese hadin katu kani teliki snam mangikum ki badon mentah kani ke por andangila ramba mapi padi pinang he nang san ban mano pada ban shifti hatong ihun mo ba ke jola ke jongi lene ki pateng ki jongi ki nang hiar ha kani ke imlang ke salang lene ha ke ban penkiu ya ke jai beriu ke jongi udrox urung haki yang kesem lene urung haki neki kun samla ki jongi samla ai je mentoi ru penjot usu penjot ban usu penjenjar kena mar kata kalau kaban kamengi hoi ila pelong lese botli ki program laju pelong ikum ke awareness program holor new drugs henry la kataru new drugs nang kharoi henry wala kataru ngim de ban susong klikti lane ngim de ban su snapjar bangila de ban le ke bantala biang henry ngindang ye trei ban ye khot ngi wer ye baro lang i way by way bangin ye chimbanta da ka bangi klet ya kata ka kerteng jong ka party ne klet kita kerteng jong ke henry ngin buak khamat khamtam e bau new drugs ri nong penjot ya keri ka ja beriu ke jongi lada mapi lane lada mangama pingi ija keri ka ja beriu ke jongi tongin snok tilang begin ye kun percaya new drugs begin ye kun percaya new drugs hakino kino ki banta dan kami ki snong ki tau ki dorbar snong lane ki kenhun 3 months ngau ba begin snok tilang na banta begin ye kun percaya drugs but kumjuru kelang ke
play ke bapan siusi hadu kata-kata ban yo i President ke HSPDP ba KP Pangyang Ulaong, Shen ke parti kan yakendo ya Menteri Rangba, halor karai ban kersan tulop nak benta kinong tre haki Autonomous District Council. Kani kejingkran uba Pangyang kalami shisngi, hadien ba Menteri Rangba Konrad ke Sangma ula penbena ba kasorkar kakloy ban siu tulop kinong tre jongki Autonomous District Council nado unai wing menta usnem. Haka jingkran berkilat patai Khubor uba Pangyang Ulaong. Shen kinoyalam ke parti kin saya kendo ya Menteri Rangba halor kane karai. The government is going to pay the salary of the ADC's employees. But to me and to my party, we are yet to know the detaility of the intention of the government to pay the salary. But we need to meet the Chief Minister first as a party, and we will go and we will try to have a thorough discussion. Because why we do not know the very spirit of the intention of the government. Because as the party, all along we stand strong with the demand to empower the power already vested in the Autonomous Council as provided in the 6th schedule to the Constitution of India. So, supporting financial to the ADCs due to their financial crisis, I feel it is the bounty of the government to provide. But at the same time we need to know that while providing fund to the council may not lead to defeat the very vital spirit of the autonomy of the Autonomous District Council. That is our observation from the HSPDP party. That's why we need to meet the Chief Minister with the party delegation to know thoroughly about this. Ba Paul Lingdo Menteri Ketenaga Social Welfare ula play ya kayo detiar Purple Fair balashna berthan ya kibriu ki baduna bormet hasoso tham auditorium Shillong hak arpo nyau tarik Nailar. Duna sans pangut kibriu baduna bormet kila shimbanta hakani kayo bande bat ban pen ipat ba ya kitiar kitar ba kilashna berthan dala ki jong kikti. Yakni Kalimpong Lapenlong deka Composite Regional Center for Skill Development Rehabilitation for Persons with Disabilities Jong Kasorkar Jylla. Haka jingkran kumukongsan uba Paul Ulaong Kasorkar Meghalaya kaya rap bat kersan pura nagbenta karoy kapa jong kibriu kibaduna kabormen. Tang kata kasorkar kala rairu ban kersan daka jingkermen bat jing it bat jing ngolem yaki jing tmu bat jing ang nur jongki. Ula kentu yaki pat ba daka baong. Yaki ni ki para jongi day ban buram ban yarap bat ban sumar yaki habaro kiliang kalong priu man priu. Kiseng tremon ngobha kibriu shimet bat kitenat terekam kasorkar kila ai ki jing kersan ban penpu penping yakani kayo hakani kasngi. Haka katnyo tarik Nailar en penlong yakani ka lumpung saha jowai. Kipat ba ka ribhoy kila yo mat yakani ka ju ka lumpung haka shi tarik Nailar hanong po. Beethoven, born with severe disabilities, whose music still lives even after several centuries. The world will not forget Stevie Wonder, who created masterpieces in music, despite turning blind at the age of 2. The world will forever be confounded by the writings of Stephen Hawking. Therefore, my message to all of us here today is to treat our Divyanjan family
not just with a show of sympathy, but more importantly, they need our empathy. We need to internalize the problems that they are confronted with and do something about it in our own small ways. We all can make a difference to this world. I'm happy to say that our department has been proactively engaged with the 5 ministries which Doreen has mentioned, and one of those is the Ministry of Social Justice and Empowerment. Today I'd like to share the happy news with you that just 2 weeks back, the Chief Minister, our Honorable Chief Minister, and I had met the Union Minister of Social Justice and Empowerment, Dr. Vijendra Kumar, to pursue certain proposals which were pending with the ministry. And we're happy to announce here that things are moving very fast. We have proposed and will soon allot 10 acres of land at New Shillong for a permanent building of the CRC. Out of this, 2 acres has been earmarked for the Office of the Commissioner for Persons with Disabilities for better and closer collaboration with the CRC. The disabled stadium has taken a definite shape. It's a 200+ crore project, and we look forward to seeing that persons with various disabilities will also be able to make use of this sports stadium meant especially for them, and especially in view of the national games scheduled to be held. Shikan Hoon ki hati klau ki hierthma bat kurup Shipor yaka Captain Williamson Sangma State University Tura. Kini ki hati kila sangkeleng ka atat kampus jongkane ka university. Baro kinong hikai kinong trei bat ki Samla puli kila pet krat ban light na ki jingma jingman saw na kani ka jing thom ki hati ya kani ka school ba. Khubor bat kinong trei ka Forest Department Wildlife kila wan woodwood ban petho ya kini ki hati bat ban wad ki lat kilenti. Kumno ban be no ya ki shaki jakasa jongki shaklau ba. Ki star bat ki riu shampang ya ki merat klau kila ya thu bat batai ndaka baong. Kini ki hati kila sakma keleng namar ki wad jingbam ha keleng ki lau beniap ki baker ya ka shnong tura. Ki jingbam kila duna naka jingtur jong ki briu ha ki jakashong jong kini ki sim jong ki merat. Kinong trei wildlife rengkat ki pulit kila pha no yakini kinong wan jengok kai ya ka Captain Williamson Sangma State University ki balak kongu ban lech ki jaka shong jong ki shaklau. Sham don kanu ka jing mansaw ya ki brew ne ka jing julor ya ki mar ki mata jong ka ne ka skol ba. Kinong ya lambat ki record ka Aceh State People's Front ASPF kila persha jor ya ka jing thungkam buitto daka Samagra Shiksha Abhiyan SSA kum ki block resource persons bat cluster resource persons ha sela demdema bat tikri kila block. Kino yalam kani ka ASPF kila ong buon ki Samla garo ki bala biang nadong shadong ka jingnang jingtip hendrei kila thung kampen banda ki breu bamde riu lom non tribal. Kila keno daga baong kinong penyat interview kila shu thombor bat le buitto ban khanglad ki Samla garo. Mardor kila dawa ban pensange no yakini ki jingthung kam bat ban penlong ya ki interview bat thamai ban bo hakmat ya ki Samla Traishno tribal. Kila dawa na ka sorkar Jylla na menteri rangba bat na ki deputy commissioner ban le thamai nadong shadong halor kani kakam. Chunga Aceh State People's Front ASPF ni gabarang wa dakim da ang sangni bakpo chunga district mission coordinator Thura West Karo Singho Brong ha jikon riang loba jun jaw na trabarang ko demdema Thigila RSSLA block resource person
aru class resource person rangna khamor ana pacham unigiman chinga ya khamra ko ken jigalan baksa dalo satai dongeng lo mamam krakatani ko naha jida kude mamam ko akali kan fulsina ko kemna chinga mamula even mamam chinga akan chakene ramo chinga sugunekja aru jigala mamam akana khangba jikon appointment notification na onacham warang mistake ko sa warang mamam paskani khatara ko akana ha warang ko chinga ken jigala aru rachakna manjawa aru ini need basis sosa appointment ka central government ni ba central ni emergency ang pangsaka resource system mo ka aksani mama kana di bersuni amsan di masiani kita de ya BRP aru CRP meberang ra sikrang ni posan wa aru ji mangan sabaran tekang kamra ko mabe ba sabaran mai ba sirang ni kemen awam kamra ko reason ka ani gemusa ya wamang ni reason ka ni gen so ya posang ko ongkap tahap interview bawa pada semua nahan macam ni amsan di yani masih nak taman nah ini kemen ya posang ko sekarang nano dan angin ada Cengar ken mukang cipu jauh kurang hukang kudian, hendak juga mau macam saksi bunga sumerang kodenya. Ini kisah po ya po nipul thai ni nak jaga semua cengar pada jauh kurang po degen. Aro cengar mukang ci yang dikira keba kepen jauh kurang po ada apa ni ko tak thai saja cina kita tak kim na resource system po jar cina kita tak kim na cengar isu parsu agen. Mana dalo itu ada divisi kurang de resource system ko memang jar kenghan cengar masih nak kita mana begini SSC ba. Badak itu ki Khubor ngilapoi shikabakut tarhadu bangin daya syambiang kublai shibun.